Саламатсыздарбы? Мен көптөн бери эфирге чыкпай калдым эле. Ушу эфирге чыкпай эле коеюн деп саясаттан сырткары өзүм тирилигим кылдым эле. Бирок кечегинде Бакиров Өмүрбек экс-депутаттын подкастын көрдүм да, эки күн көрдүм. Аябай узун подкаст кылыптыр. Мен кыска эле кыламын да. Бизге окшогон жарандарды подкастка чакырбайт. Анан ушундай саясатчыларды чакырып туруп ардемкелерди бир сүйлөттү. Өмүрбек убагында сага Төмөйүн айыл өкмөтү боюнча чындыкты сага тикке сүйлөгөн мына жалгыз мен болчумун да. Мен кийин сенден коркконумдан же башкамдан эфирге чыкпай калбадым. Жерге неме болгонду, кулаганды жерге жабыштырып тепкилеп жатып калмай адатым жок, аял киши болсом дагы. Бүгүнкү эфирим мына сен үчүн. Анан сен бат эле неме кылды, анан кемпир-абадка каршы чыксак, анан мындай кылсак, подкастта болушунча сүйлөпсүң. Өмүрбек, sen керек болсо шайлоодон четтетилишиң керек эле. Мен ушуну айтамын. Сенин кабарың бар. Нокат райондук сотторго барганыбызда мени киргиздирбегенге аракет кылгансың. Мен мыйзамды билгеним үчүн, мен кылганым үчүн Нокат райондук сотто бир жолу киргизбей койдуң. Андан кийинкилерде мыйзамга такап ачык сотторуңа кирип жүргөн мына мен боломун. Шайлоого чейин ошол жылы жанагы уялчак депутаттын кандидатурасы алынган. Бирок сен үгүттөө учурунда канча деген мыйзам бузууларды кылдың. Үгүт башталбай туруп үгүттөттүң адамдарыңды. Мына Базарбай Жаналиев мектебинде. Араван райондук укук коргоо органдары сен тарапка чечип ишти каратпай койгондугу бул чындык. Бардык тергөөчүлөрдү коркутуп, үркүтүп сотко чейин алып бардырбай, акыры молодец ошол Нокат райондук бир тергөөчүсүнө мен 5 деген баа бердим. Сенден коркпой ошол 30 тонна цемент менен колго түшкөнүңдө, үгүттөө учурунда ошол цемент менен колго түшкөнүңдө жанагы мечиттеги молдо Өмүрбек Бакировдун цементи келди, балдар чыккыла деп WhatsApp группалардан ачык реклама кылып, балдар барып ошол цементти түшүрүп жатканда Нокат райондук милициялары, укук коргоо органдары могул жерде цемент келиптир, мына ачык жарыя кылып жатат деп барып үстүнөн кармагандарын ме жокко чыгаргың келип атабы? Анан сен канча жолу сотко апелляциялык даттануу берип жүрүп, арадан 1,5-2 жыл өтүп кетип, мандатыңдан пайдаланып, кол тийбестигиңден пайдаланып, сотко кайра даттануудан пайдаланып, өзүңдүн укуктарыңды пайдаланып, мына 2 жылга жакын депутат болуп отурганың ме жалган болуп калдыбы? Эми болсо мени Ташиев кетирген деп. Мына сотторуңа мен барып жүргөнмүн. Жакшы билесиң. Адвокаттарыңдан бери көрүп жүргөнмүн. Жанагы эмне деп көрсөтмөлөр бергендерден бери прокурордун суроолоруна жооп бере албай, тергөөдө башка сөз сүйлөп, сотто башка сөз сүйлөп, неме кылгандарын мына биз кулагыбыз менен угуп, көзүбүз менен көрүп ошол сотто отурганбыз. Анан мен кемпир-абадка каршы чыксам, менин мандатымды алып койду дейсиң. Sen керек болса жогорку кеңешке барбашың керек эле.
Men oşantip ele aytamın. Emin sen mınağı boldu em mandata alındı. Emi jığılgandı tepkilebeyinde men kayra nime kılbadım ele, aytpadım ele. Biroq oşol kezlerdegi menin jana Kengeş Bayken'in efirleri var. Öçüp ketpegen bolsa. Anı köpçülügübüz jakşı bilebiz. Efirlerge çıkkanbız. Tüz efirlerdi kılganbız sot. Oşol Nokat rayonduk sotunda. Barıp körsetmelerdi bergemin men. Uşikaga, bışikaga bar joko. Menin sözümü dağın jalgan deysin be. Mına Google'da toltır malumat turat maga işenbesenger. Karagıla. Anan kolunda bir dalilin yok. 2 saat ayabay çozup söylepsin. Sençi Ömürbek. Taşiyevdi oppugu deysin. Sen özün oppugusın. Mekençil partiyasına çurkap jürgönümde meni emneler kılbadın. Jalgan mı? Ülkelerimde üyme jönötüp 2 maşina kapkara maşinalar apamların üyüne kelip apam menin üyümdegilerdi korkutup menin bağıma ört koyup emne gana günlerdi körgözbödüň mağa. Dağın peşinen bar eken Soranbay Jembekov neme bolup mına kulap Sadır Japar türmeden çıkıp prezident bolup kaldı. Bolmasa mına oşul oturgan üyümdü dağın aldırıp koymakmın sağa. Mekençil partiyasında çurkaganym üçün. Her kimden özünün tandausu da. Andan keyin nomer 3 şöyle okrugunan deputatlıkka nime kıldın? At salıştın. Meyle at salışsan salışaver, al özüңdün hukugun. Bir ok kançalık burmaladın. Mına bizdin 53-65 şöyle okrugudağı nimelerdi. Nimeler kılıp taştabadın. Turabı? Anan keçegi şaylodu meni mınday anda kıldı, menin mandatımda alıp koydu. Kerek bolsa oşa mandat sağa berilmеш kerek ele. İş tergövde turup sotko jetpegendigine baylanıştı. Sen oşol tergövçünü dağın satıp alamın dep korkutamın dep emneler kılganыңda oşol mına Nokat rayonundağı tergövçünün atı jönü esimden çıkıp kaldı. Maga işemesiңер bargıla ana Nokat rayonduk sotunda oşol tergövçü işti mına sotko çeyin kanda kılıp alıp bargandıgını. Mına иликтөөчү jurnalistler barsыңар. Подкастты көрүңөр. Жабыша кылат эдиңер го. İliktebeysiңер, barbayсыңарбы, айтпайсыңарбы? Мына Google'da толтур маалыматтар турат. 30 тонна семент менен Ömürbek Bakirov колго түштү деп. Мына ушунун бардыгы чындык. Эми болсо баа Ташиевди болушунча каралапсың. Ey sen жыгылып, онап калганыңда сени тепкелегенибиz жок биз. Болду, Ömürbek Bakirov болду, пышты деп. O kekilik bolmak tugul oyaqa ötüp ketpeysiňmi? Men kekilik binde özüň maktan tekili taza okatlar jeyt. Sana kekilik degen namdy koyboş kerek ele. Sen muna oljakta tömönünde nelerdi kılgandaryňdy hiç kim bilbeyt. Bilgenler daga da ayta albayt. Aytkandardyň bardygyny sotga alyp bardyň. Azır mına arkaňdagy kuyruktaryň menen meni boluşunça karalaýsyň. Jaman katın, jindi katın, kelese katın. Sotga berse korkot. Ana mında kılat dep mına sotga dagyn berdirdiň. 1 ýyldan beri mına arkaňdagy kuyrugyň Zamayl hökümet Osmanov Mahamat Sabır menen sotdaşyp kelemin. Mına men sotdaşyp kelem, men karapayım kalk. Sana okşuş biligim yok, sana okşuş mandatım yok. Mına çındık bar eken, mına sotdagın akırına çıgayın dep kaldı. Erteň sot akırına çıksa muну dagın aytamın. Neler kılıp taştabadın bizde? Uyalsaň bala.
Taşiyev просто sen akırında buna kempiravatты söyledin dağın meni Taşiyev getirdi degen siyaktı kılıp Taşiyev'ti karalap anan keyin çıkıp ketkensin. Hem oşol karaloolarыңды akırın mına sayasattaştırıp otasың. Sen sayasat kılıp otasың. Men çындыкты айтып отамын. Eğer menin sözüm жалган bolsa sen dagы meni ber жарандык сотко. Men соттоша берип үйрөнүп калган катынмын. Керек болса sen menen dagы соттошом эгер сотко берсең. Menin sözlerim жалган bolsa açık çınlıkты kimde bile aytış gerek. Ova Taşiyev hazır jığıldı, birlikten ketti. Birlikten ketkenmen sayasattan ketpeyt bu kişi. Taşiyev dagı nimeler kılgan bolsa elge kızmatlık kılıp koydu. Taşiyev'ti biz karapayım kalk. Biz koldaybız. Mına lichna men koldaymın. Anan oylap oğun. El bar eken oşol siler barsыңар. El bar eken oşol elnin koldoşu menen oşol bardığыңар, oşol jogoruga barasыңар. Mına biz karapayım kalk bar ekemiz. Kerek bolsa Sadır Japarov'tu dagы karapayım kalk koldodu. Anan keyin oşol jogoruga barıp prezident boldu. Anan oylap agıla Taşiyev'ti bir чиновник koldabay jatat dep. Чиновниктердин koldoşu şart emes. Самый главный karapayım kalk koldoş gerek. Taşiyev elдің жүрегінен орын алған, аны оңойлықша суырып шығара албайсыңар. Мен нече эфирге чыкпадым эле, жөн эле мынтип карап келе жаттым эле. Карасам, эртерээк сайрап алыпсың, майли. Бул сайрагениң дагы качанга чейин уланат экен. Бул күндөр дагы өтөт. Taşiyev'tin başında hazır kara bulut kaptap durat. Erteң эле kara buluttu şamaldar aydayt. Kara bulut ak bulutqa aylanat. Ak buluttan keyin күн чыгат. Мына ошондо сүйлөшөм sen менен. Sen өзүң аппак болуп сүйлөпсүң, senin arkаңда канча былыктарың бар. Мына керек болса, мына эртеңден баштап sen менен мына мен күрөшөмүн. Не кыласың колуңдан, не келет, өлтүрүп бересиңби? Өзүң айтканда bir başka bir ölüm. Эгерде менин ажалым сенин колуңдан болгон болсо, мына мен өлгөнгө даярмын. Просто урматтуу карапайым калк. Өмүрбек Бакировдун сүйлөгөн сөздөрүнө ишенбей эле тим эле кооздоп, мынтип элегантный болуп подкаст бериптир. Подкастка мына биз карапайым калкты чакыргылачы, канчалык неме кылат экенбиз. Бизге окшогондорду подкастка чакырбайт да. А биз мына Facebook баракчабыз аркылуу, видео обращение аркылуу элге баары бир маалыматтарды бере беребиз. Sen ойлобогун. Taşiyev бийликте болбосо дагы бийликтегилерден жакшы элге кам көрүп келген. Taşiyev элдин жүрөгүнөн орун алган. Менин жүрөгүмөн орун алган. Дакенса дейсиңерби? Ниме десеңер, ошону дей бергиле, мен бирок Taşiyev'ти дакенса колдоймун. Рахмат. Көңүл бургандарга. Анан бөлүшүп коюңуздар. Өмүрбек Бакировдун сүйлөгөн сөздөрүнүн 3төн 1 чын болсо дагынчы атымды башка коюп берет элем. Кооз чымчык бола бербегин, уктуңбу?